opinion ke jonga an chia thu ye kai ke ba Supreme Court jong kari India ke Supreme Court jong kari India ke ong ha ka bedei ba ka jinglong try ke jongi halor ka kendo siap bat mat po kendo an puli ya ka para 75 jong ka case haka state of Meghalaya versus all the Maha South Student Union ketua case hang doyong ong kumni thus looking into the nature of the land tenure as applied in the hill district of the state of Meghalaya, the most of the land are eitherly privately or community owned in which the state does not claim any right. Thus, private owner of the land as well as community land and also own the mineral which is inseparable conclusion. Day ko ang robot kata ong ka sukut. Ko di sibon ba robot. Kata daw kabanga squat ba punkut kalong gumi. Kalong nadu mene bang ikiran apa minute. Impat wan ai ya personal opinion ka jungi halot dan subject. Gidang siya thu ya kai bagi constitutional expert bagi code di keren ya kan ke subject di ngin sanang ya penting pat ha ka beri bat ka jinga perlu jumut ku boleh sibon ba Robert di point di dong ti ba Robert lihat mo di hamla ka schedule di hamla di 71 halo di hamla ka schedule di hamla di 71 pi kumbang ok yo pi ini pat benukong do jua bingkot mah sebab tadi kita tinggi berjerong dengan dibakar jerong tang hindian bingkot kumbang ala batayo di mana ini ipat isu ong betul apa ngat sapoy ada jubab nomor menat bila pergi di point tinggi ini berokok di layu asio ini kita bentuk di hamtu lai kita katang itu bentuk sibet ni adalah keli kita explain ya di point tentang sepatu tentang kumta bila kanu kini kebenta jong kalai sepak nyokui kumbang ong kahit surkeli kalau don lupa haka paratwel jong kasih ya kini kebenta jong kasih cedul ke paratwel laweng no dak paratwel so my answer to your question kalongba hajaka bangini le pan dak abathmai why not we demand the ordinal certificate okay Pak Robert lihat mo ya kredit lihat di hau September ahaja kat kendai pan September ahaja kat kendai saya hidup di tempat mai dengan social media post di agak por ba ka Meghalaya Legislative Assembly ka sentre ya ka resolution halor ka article 371 kenapa tu ka post di tho ba and I quote ti manu ti menta manu ban ya dai jangi la ka RSS ding ba ka sarkar ka jongka ka one impose hatu ka puak ka dak CAB bat ya kata ka anti conversion law bat ti tho sibot sang ki custom sebagai land right manu ban ya da hatu ka puak ka puli ka post ding hinga su thu ba uba Robert upa 371 menta ba de uba Robert upa 6 schedule ti nakada makli update ka point juga kam dia sama ka point juga ka dikan ni ngan kli fi research based question ka point juga kolom kan ni jayu hakini ki hindrius nem mo ngati ngam lum thapti dengan kli ngapa ban tip jayu hakini ki hindrius nem ka ba penlong fi ban kelah nang tu hang ni haka ba fidan menta okey mo kata ru ngan jupam pi kelong kumni ko mga om lagi pi puli baik tangnya kalai sepak nyokui song bagi kita si ani jong ka sarkar India hak beri bat kendo siap ki marpo kendo bat dari tiga dusur hindom terikam hak jalan at one instant you look nakedly ya kata merubah kuat aku kata tangba di isu minta ka arise ada fikwa benyada tangnya kendo siap ada fikwa benyada tangnya jadi tiga dusur lada fikir redraft bukan belum confused kumka artikel lain paknya kuih we may achieve the same thing tanpa if you start to compare ya ke original schedule kepada para hadap ya kebangi ladu no menta bat kan ni kalau paknya kuih kumbang alai ya pimene lain paknya kuih hilaban blok ban modify jumlah nomor kam
Kamalau ya kita. Kue kita. Kabar paragraph cut up. The governor, if we get back the powers, which the governor can exempt almost everything. Ya kesorkar, ya ki anja ke parlimen, kenu berkablong powerful. But banjubat ya taka banjubat ya taka pus jong arhajar kendai ngaswa badong ngepi kadai kepus. Tangba nak liang jong kumu presiden jong HYC has kupor. Himpat reach into a final conclusion abong that's demand. There is an instinct slightly toward it, are not fully convincing. Sama. Nasa kadaupan, kuba ngasay ang gumni. Ban percaya kata, ngasay kinmau iwi inya tu ibang gumni. Bahapot padang legisul mengi, barbir ngamsi paporong fi kalong meno. Apo subjek geografi. Nakali dan katno terli ki planet yang don kendai. Mentah dalapas dan tangpra. Boleh kata kakala because kita kena buat punya pilih yang deep decision. So my point kata kai ke bejia ke bomo pilih is because of my deep decision. Thank you, sir. Kawai ke bangai ibanga leksi tu ko por Robert Ukraine kum President HYC, kita Ukraine kum member juga UDP. Sir, lele. Hadi ka por ngadinai ya kita. Ngadinai. Ngadinai ko jonga. Ngadinai ya kita. Ya ai go mo pipikiran ngeladep jubab. Ngeladep jubab ba kum bango ong pi dei. Kalong ba is the subject of the deeper research. Asusu. Nomor ba tu ka por pi dei unong yalam pressure group. Minta tidak ada member of okay, so PD9 maybe getting a personal opinion with them. Minta ingin point out